Reverend Thomas Isio. And married by Reverend A. Paul Secretary NJKBA on 22nd April 2022. Father under NJKBA. Number 1 Edenbari Baptist Church. Established 1952. Edenbari Baptist Church. Oke, itu waktu ini terima kasih untuk sok kami pun. Department untuk youth, women atau apa itu? Dia perang, bos sepupu kerja orang kita, soalnya kalau guys ya dong. Jurul next, program mateng penitum teng pontu pilot. Nijang Karbi Baptist Association hari ini jangan tuh Pacific lang pondok. Lalu ini pantangan lo, tangan penting dulu. Aku uji lakukan si ambil tuh pensi kita nge-size kami ng pono lasi kampus kami ito labangso akikan